Nako ke a bosupa o e tshwamogela dikgang tsa Botswana Television re di gasa ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo ga borone phirimaneng ya labotlhano di go kopanya le nna o lebile Samoka a re bone ditlhogo. Bana le seabe ba rotloediwa go tsaya karolo e bonalang mo go tlhomamiseng gore lenaneo la go fetola itsholelo la Economic Transformation Program le tswa maduo. Mapodisa a tlogetseng tiro ka bogodi ba gwetlhiwa go nna le seabe mo go thuseng go lwantsha borukgutlhi. Go tsa metshameko le kgotla la Botswana Football Association le le mo letsomong la go batla barotloetsi ba leki ya National First Division. Ntselo e le la gago segonkwe o tla re nela tsa metshameko ga re ntse re tsweletse Patricia Shebanyane o ra nna ka puo ya diatla mo thetsong ka mogela a bo o di amogela mo pegong ya ntlha lephata la madi ka tshwaragano le banka ya Botswana ba sa tswa go sekaseka le ledi la pula kgathanong le madi a go bisanang thata le lone mo mmarakeng go netefatsa gore boleng jwa lone bo nna le dipoelo mo kgolong ya itsholelo ya lefatshe leno. Diphetogo tse di dirilweng ke di akaretsa go fokodiwa ga seelo sa phadisano ya madi go ya kwa go 2.67%, koketso ya theko le thekiso ya ledi la pula le go tswelela ka go fa ledi la pula sebaka sa go phadisana le ledi la ranta ya Aforika Borwa le madi a go bisana le lone ka 50%. Phetogo e go dumelwa fa e tla sireletsa itsholelo ya lefatshe leno le gone go rotloetsa phadisano e nonofileng ya mmaraka wa madi. Rutlapego ka ona le thata Mothanka. Morago ga gore go sutswe ga itsholelwa lefatshe leno e sa dire sente puso e sa tswa go tsaya tshwetso ya go diga boleng jwa ledi la pula go netefatsa gore boleng jwa one a nna le dipoelo mo kgolong ya itsholelo. Tshwetso e ga se la ntlha e dirwa mme setse kile ya dirwa e le maiteko a go tsosolosa itsholelo ya lefatshe leno. Katego ya thulaganyo ya ledi la pula e ikaegile thata ka go nna le madi a mantsi mo mabolokelong ka se ga banka ya Botswana tshiamelo ya go gweba ka ledi la mahatsha a sele mo mebarakeng ka dielo tsa phadisano tse di beilweng. Low foreign exchange reserves in Botswana compromises the stability of this. Mme mo seemong sa itsholelo e tshwanang le go maleba gore lefatshe leno le baakanye maemo gore ledi la pula le tswelele le itshetletse mo mebarakeng. The current exchange rate framework therefore is compromised. Diphetogo tse di dirilweng di akaretsa tshwetso ya go fokotsa seelo sa phadisano ya madi e tsweletseng mo nakong eno go tsweng kwa go 1.51% go ya kwa go 2.76%. E itebagantse le go oketsa phadisano ya ditlhwatlhwa tsa theko ya mebaraka mono gae le mo mahatsheng a sele. Koketso ya ledi la pula ka maiteko a go leka go godisa dipeeletso tsa ledi la mahatsha a sele le go rotloetsa papadisano gareng ga dibanka tsa mono le tsa kwa ntle go tswelela ka go fa ledi la pula sebaka sa go phadisana le madi a go bisana lone. Seabe segolo seta se ikaegile ka ledi la ranta la Aforika Borwa go rotloetsa papadisano ya dithoto le ditirelo mo mmarakeng ya lefatshe la Aforika Borwa. This is meant to enhance international competitiveness of domestic producers of goods. Selo sa ngwaga le ngwaga se re se lebileng se le gore tsatsi le letsatsi pula e gagabela tlase ka lone gore e tswelele itshetletse se tla fetola gore se ye go go 2.76. Tso ya boraro ke gore selo sa kananyo ya madi le mafatshe a se tsholediwe go nna plus or minus 7.5% of the trading margins will stimulate foreign exchange activity in the interbank market. Ka mebaraka mo nakong eno e sa ikanyege molao o tsamaisa ledi la pula o tsweletse ka go thabololwa go dibela boleng jwa ledi le ka go nna go dira diphetogo ga go tlhokafala. Mme puso e gwethile beng ba dikgwebo babeeletsi le batswana ka kakaretso go taka dikgwebo tse dišwa go godisa tse di teng le go rotloetsa ditlhamo tsa mono e le maiteko a go rudisa sešwa itsholelo ya lefatshe leno. Tshekatsheko ya ledi la pula e latelang e tla dirwa ka kgwedi ya Sedimonthole monongwaga. Maloko a mokgatlho wa mapodisa a tlogetseng tiro ka bogodi ba gwetlhile go nna le seabe mo go thuseng go lwantsha borukgutlhi ga mmogo le go tla ka megopolo e ka thusang gore lefatshe le tswelele le babalesegile. Ba kopile seo ke tona wa merero ya ofisi ya Gatautona Remoiti Mohasa yo gape a neng a tlhalosetsa borre le bomme bao fa ba le botlhokwa ebile puso le setšhaba se ba leboga go bo ba diretse lefatshe leno ka bonokopila. A rutlwe Gabriel Mereki. Go se khutong tse nne tsa lefatshe leno maloko a mokgatlho wa sepodisi a tlogetseng tiro ka bogodi ba ba kopane ko phalape go nna le seabe mo phuthegong ya bone ya bothano ko tona Mohaso a tlhaloseng fa lefatshe leno le tla tswela le itumelela go ba diretse lefatshe leno ka botswapelo le bopelokgale go netefatsa gore setšhaba se babalesegile.
o ne a tlatsa ka gore puso e lebile go tokafatsa seemo sa matshelo a bone mme ba tla dira se ka go sekaseka ditsetana dingwe mo molaong wa Veterans Act. Mogala go intsha setlhabelo sa lona matshelo a lona le gore re tla tswelela re le emanokeng mme re ikaeletse gore le tswelele re le nonotshe re le tiise gore le kgone gore re buisane le ka dikgang tse di amanang le matshelo a lona mme re tshwanetse gore tse tsotlhe re di dire ga re sena go baakanya Police Veterans Act ye re tsaya gore tare pele ga ngwe ya hihing e be re e baakantse. Ga re theogetse jaana re ipaakanyetsa go tšhaisa mongwe le mongwe wa rona re itse gore ka lengwe la malatsi o tla tšhaisa mme re tshwanetse gore ga re santse re theogetse go ba go ntse go le mo dithaloganyong tsa rona gore ke eng tse re tshwanetseng gore re di dire gore re ipaakanyetse botshelo after retirement. Modulasetilo wa mokgatlho o Renomen Moleboge o itumeletse ke monokeng e ba e bonang go tswa mo moeteledipeleng wa sepodisi sa Botswana yo o thuseng gore mokgatlho o bontswe itsetsepetse ebile o kgonne go tswa thuso mo setšhabeng. Re o diretse gore re tla nna mapodisi go itlhelela re ya go robala re ka thola re sa ye tirong moso le moso re lebogela gore o bone nako ya go tla kwano re itse gore o na ditiro tse dintsi go ta gore bona go ta gore kgothatsa mme magoko a ga go tona ga a wela mo mmung o kokwaletseng a wetse mo dipelong tsa banna le basadi ba ba nang le boikarabelo jo botona ke tsaya gore re tla agela magoko a gago mo Sakoretso le puso we ruruhaletse gore o re bonye and we gave you that assurance ya gore we will rally behind whatever programs come our way. Mapodisi a tlogetseng tiro ka bogodi ba go thile gore ba tswelele ba neela ba ba santseng ba le mo tirong maelo le methale e ka ba thusang go diragatsa tiro ya bone ka bonnata le bopelokgale. Gabriel Mmereki, PTV News, Phalape. Mothusa Tautona Renda Bagaola Theo go tlile bana le sabe ka go farologana go nna karolo e bonalang mo go tlhomamiseng gore lenaneo la go fetola itsholelo la Economic Transformation Program le tsamaduo o bile se a bula semmuso ditshupo tsa bosupa tsa Charles Hill kwa kopileng setšhaba segolo jang balemi barui go bereka ka natla mo mohameng o le jang o na le bokgoni jo bo tletseng jwa go rudisa itsholelo. Mananeo a mantsi a e leng gore goromente o na le maikaelelo a go a tlhabolola mme ne ke re ke le ngathele lenaneo le lengwe hela le re eletsang gore Batswana ka bophara ba le tlhaloganye ka gore ke lenaneo le le tlhokang Motswana mongwe le mongwe gore a nne le seabe mo go lona. Go na le lenaneo la go aga se se bidiwang go twe Economic Transformation Program ya Botswana. Mo dingwageng tse di sa tswang go heta ke boammaaruri gore go ntse go nna le togamano morago ga dingwaga dingwe le dingwe di le 5. Togamano e ne e kaela ka ha Botswana le ga tsela Botswana le goromente wa Botswana o ithulagantseng ka teng gore mo dingwageng tse 5 wa go dirisa madi letseno ka tsela e ntseng jang wa go dirisa madi a kana go aga dikolo, madi a kana go aga dipatela, madi a kana go duela badirela puso, madi a kana go ngoka jalo jalo. Mme dipaka di hetogile ka ha ne re ntse re dira dilo ka teng bogologolo ga go ka ke kgwarisa ko re eletsang go a teng ko Botswaneng yo mošwa. E re dikgang di eme jalo kago ya diofisi tsa mapodisi kwa motseng wa Maitengwe tse di gogela dingwaga di hera bobedi di pala go ediwa jaanong di roletse rakonteraka yo mošwa gore a di fetse ngwaga ono o ya bokhutlong kgotsa ngwaga o tlang o simolola. Mokamela mapodisi a Botswana mme Diana Marathe a re mabaka di leng go etsa dikago tseo a akaretsa ditsamaiso tse di thata tsa molao tsa go kgaogana le rakonteraka fa a sa kgone tiro. Bethane Mando wa pega dikago tse tsa diofisi le matlo a boroko
a sepodisi mo motse wa Maitengwe di gogile lobaka di sa fediwe fa e sa le go thongwa pekela ntha ka ngwaga wa 2017 ka tumalano gareng ga puso le rakonteraka di ne di tshwanetse go ediwa ka 2019 mme nako kgolo keno ebile di tsisitse mathotapelo mo setšhabeng le go rontsha motse wa Maitengwe dithabololo jaaka motse o samile molelwane wa Botswana le Zimbabwe dikgang tsa borukhuthi di thorontsha morafe ka jana dirukhuthi di hiketsa dipalo tsa mapodisi tse di helelang mo seatleng go na go te 94-96% ya o hela ha e hele komiti yotlhe ya palamente ke lata gone ha ba dikago ba twa ba e lekola ha nna hela yalo ya ska hela the minister even our former president Utsile both police station I see heli mookamela mapodisi a Botswana Medina Marathe a re ba tlhaloganya selelo sa batho ba Maitengwe mme a tlhalosa fa ba tla wela maikutlo ditsamaiso tsa go emisa motho ga o mo hirile a go irela tiro e tshwanang yone di bokete thata ga di motho go emisa hela jaaka re ne re soletse gore ka ra bona gore rakonteraka o palelwa ke tiro re ka mmisa hela ra morara tiro ya pala jaanong re kopa re kgaogane re tsenye yo mongwe yo ka re direlang tiro mme melao ya re ganetsa gore ga go ka ke ga nna jalo go ta go hitha mo seemong sa gompieno se yaanong re kgonneng go kgaogana sente ka ga molao o dumelang gore re kgaogane ka teng gore re be re supe yo mongwe o sele re re nnyaa re kopa gore o re heleletse Maitengwe go ne go setse go na le boithobogo mo setšhabeng yaanong go ra konteraka o tsena o tshwanetse a tsene ka thwagalo a itse gore baagedi ba Maitengwe le ba Tutume district ba batla gore le bona ba ipone ba thodisiwe Mungami, in the meantime mantu at the rest in particular residential asiami a hedile in particular ya station commander ate bangwe ke tuka re latlhelwa ke tlhaloganyo mme pila e le one ya gore di-drugs a gongwe di a tsena gone ha di be di ta di thuba tlhaloganyo ne re kopa hela jaaka re mengwana a bua gore alternatively go ne go ka dirwa jang e re relief hela ya gore ha ngwe mapodisi ke itatsa yone eo a te ka palonyana go sape go emetse yone police ka re itse gore ya go hela ka letsatsi le lentswa setšhaba se šwega gore ba tisediwe mapodisi ka bofefo go lwantsha borukuthi hela bo sepodisi ba re ga ba kake ba dirisa diofisi di sa hela ka jana go na le ditiro dingwe tse di saletseng kwa morago di akaretsa phataletso ya metsi le go gokela motlakase Bethany Mantu BTV News Maitengwe banni ba dikgaolo tse di ka tlase ga boeteledipele jwa ga Kgosi Kgama wa bone ba rotloeditswe go nna le seabe mo go kaya matlotlo a tlholego a tla thusang go tlhabolola selebego sa metse a bone le go ngoka boajanala ga mmogo le go rotloetsa dikgaisano tsa borankana tse di tla tshwarang ka kgwedi ya Lwetse monongwaga fa a buisa banni kwa ba borolong kwa kgaolong ya botlhophi ya Shashe West Maabane Kgosi Kgama a bone a re seemo sa go kwagala ga itsholelo se gwetlha gore go dirisiwe matlotlo a tlholego go tsenya madi mo itsholelong a rutlepego ka Ikidibonye Lekalake Kgosi Kgama wa bone yo gape e leng tautona wa pele wa lefatshe leno o tlhalositse fa kgaolo e na le matlotlo a tlholego a le mantsi a ka dirisiwang go dira madi ka go ngoka babeeletsi le bajanala ona a tlhalosa fa dikgaisano tse di tshwarwang ka kgwedi ya Lwetse monongwaga di tla thusa go namola badiragatsi ba monogae mo manokonokong a itsholelo e kwa tlase le go tsosolosa ngwao re tsamaya re bata matlotlo a tlholego gore re bata gore go na le buka ka sekgowa gate directory e supang matlotlo a tlholego gore batswakwa le Batswana ha ba goroga mo kgaolong ya rona ba ta itse gore ha re tsile go mo borolong go na leng gore ha go na le ditiro tsa bojanala batho ba ka bona sengwe ba bona ditiro mo kgaolong ya rona re ta leka go tsosa ngwao ka go tshwara di-competition me
di tana mo kgaolong ya rona. setšhaba le sone se atla mogopolo wa go ikgakologelwa go somarela ngwao e keteng ya nyelela. Dio ka bontsi re le go tswabe di phatalala. O kgonne go activate makgadikgadi, o kgonne go activate khawa, o kgonne go mme ano le rona re na le manane wa re to thoka kgosi ya rona gore a re activate le batho ba goroge mo go rona re le community e kana ga ra helela. Mme hela re kopa manane wao a nne permanent. This is a permanent structure. Harna go tshengwa kope mo go one. Ke tudile noka gonega. Na kule nako hale crosser bridge la go Francis Town. Letsa ore wai I bridge hona le noka every day. Ke noka. Me halitso ore noka le one e ka dirisiwa. Ising go ntsha mothaba go aga nya. Kira gore mo diotseng tsa sports di quad bike di marathon go di kgaolong tse dingwe ba dira yao. Banana ba gwetlhilwe go nna le seabe ka dipalo tse di kwa godimo mo dikgaisanong tsa borankana ka jaana di ka ba thusa go tlhabolola matshelo a bone. Ke di bonye lekalake BTV News Borolong. wetso santsu le bile dikgang tsa Botswana Television re gatela pele mookamedi wa lekoko le le tswang kwa lefatsheng la Malawi le lemono wa kgoletse lefatshe leno ditsamaiso tsa meepo le ditswamong le ka fa di tswelang batho ba Botswana mosola ka teng. Dr. Chaponda a re ka fa lefatshe leno le ntseng le dira sentle ka teng mo mohameng go ka nna le molemo gore lefatshe la gabo le nne le tirisano go anya botsipa le go godisa mohama wa bone. O buile se ka la bone kwa lekoko la Malawi le tetse dikago tsa Diamond Trading Company mono ga borone ke letleletse se mo le kae wa pega. Morago ga loeto la ga Tautona Duma Gideon Boko la malatsi a mararo kwa lefatsheng la Malawi Busheng, mafatshe o mabedi ba ne ba bona go le maleba go nonotsha botsalano le go nna le tirisanyo mo mehameng e farologaneng e ka tswelang batho ba one mosola. Mo nakong eno lekoko le mo loetong la go tsaya malebela mo go la Botswana le supa fa le kgatlhilwe thata ke ditsamaiso tsa lefatshe leno mo ngwageng tse di fetang 50 di tsisa ditlhabololo tse di bonalang ka mohama wa ditswamong. We started with our uranium mine. And we simolotse ka meepo ya uranium re ne re batlile go tshwaragana le mohama o ikemetseng seo se ne sa sa bereka. O ka re ka borena re tsile Botswana pele go ithuta gone jaana ka re setse re kile ratla ke akanya gore re tla simolola mme re tla dira botoka. We ended up by having a shareholding which was not very good because there was so much talk about these royalties, taxation which you could redeem, and also how the community would benefit. But now I think we'll do better. Indeed, there is a lot that we can benefit from Botswana. Go gontsi mo re ka go ithuta mo lefatsheng la Botswana re lemoga manano o tla lefatshe leno le a dirang ke lemogile gore re ka kgona re le kgaolo ya Afrika fa fela re ka nonotsha botsalano jwa rona. We don't really need to go further, right? But we just need to strengthen our collaboration between African countries. Pele lekoko la Malawi le tsaya loeto kwa dikagong tsa DTCB lephata la ditswamong le kgotetso le ne la nna le dipuisanyo tse di tseneletseng ka maikaelelo a go fa lekoko leo lesedi ka se se diragalang mo mohameng wa lefatshe leno wa ditswamong. When we have been rated as a leading jurisdiction for investment. Gore bo re lebelela rena le ditsamaiso tse di maleba tsa kgwebo ke ka gore gangwe le gape re sekaseka melao le ditsamaiso tsa rona go tlhomamisa gore itsholelo ya lefatshe e a boelwa mme bile le bagwebi ba a boelwa. But at the same token, you want investors to be able to make a return on the investment they've made in the country. Recently we published 2022 mo bošeng re gatitse ditsamaiso tse dišwa tsa meepo le ditswamong re ipela ka go dira sentle mo mohameng o mme re thuswa ke ditsamaiso le melao e teng mme bile go re thusa gore re tile dikgwetlho dingwe tse di lebangeng mafatshe mangwe a Afrika. To the highest level, part of it being rehabilitation, concurrent rehabilitation. I would want to mention it because it's globally a problem, especially in Africa.
lekoko le le nepele le ile palamenteng ya lefatshe leno lefelo la kgodiso ka diatla kwa Ramatlabama mme ebile le solofetswe go etela gape moepo wa jwaneng. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Gaborone. Tona wa dipalamo le ditiro tsa ditlhabololo Reno a Salakae a re dipatlisiso di supa fa 30% ya bakgweetsi ba ba kgweetsang mo tseleng ya Trans-Kalahari ba robala ba ntse ba kgweetsa, selo se se nang le seabe mo go nneng le dikotsi mo tseleng eo. Tona Salakae o buile se maabane jaaka na bula semmuso letsholo le le kwa Junction 44 kwa gantsi la go rotloetsa go sala melawana ya ipabalelo tseleng morago. A re utlwele se go mokwaisi. Tona Salakae a re le fa gone mafatshe a mararo a Botswana, Namibia le South Africa a setse a kgonne go dira ditlhabololo tsa tsela, diporo ga mmogo le go netefatsa tlhabologo ya ditirelo tsa melelwane go santse go ise go lekane. A re letlhoko la mafelo a boitapoloso mo tseleng eo go felela go baka gore bakgweetsi ba kgweetse ka letsapa le legolo mme ba felele ba baka dikotsi. TKC performance studies show that approximately 30% of long-haul drivers fall asleep at the wheel. 30%. The studies to super with 13% of those having suffered crashes due to drowsiness. The research also shows that drivers owing additional 3 network sites, which are expected to be switched on next month. The new sites are being deployed just a few kilometers out of Jwaneng Township and one just near Kang village and the other one at Chobokwani village. These 3 additional sites would increase the coverage along the corridor close to almost 95%. Inefficiency in transport, logistics, storage, and trade facilitation continue to undermine the African's ability to feed its population effectively. Strategic investments and management in these areas, such as this corridor, will not only improve food security, but also strengthen resilience against future shocks. During the ministers' meeting in Namibia on the 31st of August 2003, our ministers have also said to us, giving us a clear call, which we believe that as a commitment of the 3 governments, that as we grow the corridor, let's grow it together with the people. Let it move together with the people. And we want to see people being women, youth, and people with disabilities take advantages of what the corridor brings to them. Fa sa letsholo le le simolola kwa Junction 44 gone mo gantsi ba molao ba kaile ga tirisano mmogo le badirisi ba tsela e le nametsang fela thata. Le sego mokwaisi BTV News, Junction 44 gantsi. Wetso jaanong a re lebetsa mafatshe lekgotla la ditšhaba le tlhagisitse ka ditlamorago tsa lefatshe la Amerika tsa go emisa dithuso tsa madi a di a fang mafatshe a kgaolo ya Aforika le gore kgato eo e ka nna ya buisetsa maiteko a go lwantsha HIV/AIDS kwa morago. Mo ngwageng o fetileng batho ba le 31.6 million ba tsene mo lenaneong la go nwa dipilisi tse di ritibatsang mogare mme seo sa fokotsa dintsho tse di amanang le bolwetse jwa HIV/AIDS ka selekanyo sa 50% go simolola ga ngwaga wa 2010. Fela go tlhalosiwa fa go fokodiwa ga dithuso tsa madi go amile maiteko a go emisa kanamo ya bolwetse le mananeo a thibelo mme seo se oketsa kanamo ya mogare. Lekana la UNAIDS la re go emisiwa ga lenaneo la President's Emergency Plan for AIDS Relief PEPFAR go ka baka gore batho ba feta 6 million ba tsenwe ke mogare, koketsego ya dintsho tse di amanang le bolwetse ya AIDS mo dingwageng tse 4 tse di tlang le go buisetsa seemo sa bolwetse kwa dingwageng tsa bo 2000. Mookamedi wa UNAIDS Winnie Biema o gwetlhile gore go duwe ka ditsela tsa go ntsha mafatshe mo dikolotong le melao e botoka ya makalana a adimisang madi go thusa mafatshe a tlhabologang go ithusa ka madi a go tsamaisa mananeo a lwantshang bolwetse jwa HIV/AIDS. Wetso se ba jaanong ke sa tsa metshameko go segonkwe o eme malalalaotswe. Go leboge Samoka mme ke re madume we sotlhe yo fano ke go segonkwe yo ke tla be ke gonela re kgantsa metshameko e letsa Botswana Tonight mme ke gore letle a re tsena mo go tsene ka tlhamanalo.
modulasetulo wa setlhopha sa Township Rollers Phempheretle Pheto a re ba dumalane le dikhampane tsa Zone 2 Printers le Diagnofem Medical Laboratories go ba thusa ka ditlamelo di tshwana ka pari ya setlhopha letseno le tsa bongaka gareng ga tse dingwe jaaka ba gatetse pele go tlhokoletsa setlhopha seo paka e tlang ya 2025-2026 a jaanong re utlwa dintlha ka Tshepo ke Himile. Kgolagano ya setlhopha se sa kwa Mamasere le dikhampane ka go farologana go solofela fa itsile go tla ka tharabololo di le mmalwa jaaka di Blues e ikaelela go busa serodumo sa yone. Mme re lekile gore ba re tsena le bone mo lenyalong tota re ba re this thing e thinta leina la team ba leke ka bojotlhe gonne go nna le dipuisano ga e le gore go gongwe tla re kgwedi a ya bone gore go hae ka re kgwedi tla ra ya la e santse gore na le bothatanyana gore le rona re eme ka dinao re bone gore irang gore re ikgabetse e se ka ra no se bothata bo le teng go tekana go hayano borra ka le bona go ntse jana go santse go le thatanyana mme le gale ke santse ke ntse ke leka ke seemo se gore e nile se mo number 1 mo go rona gore re bone gore ra go sa kgatlhantsha jang gore se se ka sa tlhose boelela Popa jaaka Rollers se itsege ba na le dingwaga tse 3 ba sa fenye sejana sepe mme Pheto o tlhalose fa ba ikitele ka thupana go fetola seo. Maikelo a rona ra tota ke gore re arabo letselene mo katisi ke gore na le lenyora la go ipona re tsholeditse sejana re batho ba e leng gore mo nakong e ne e feta ne re le batho ba e leng gore re bereka gona re kuka sesene e hela mme re na le lenyora leo for 6 years jaanong ne re batla gore lenyora re le emise maikelo a rona ke gore re bone re winne sengwe mme tota se se tona e le one the Premier League. Intse le maiteko a go ntšhafatsa setlhopha le go se tlhabolola Pheto a re ba thapile mokatiso wa maemo a ntla go tswa kwa lefatsheng la Serbia yo o tla thusang go fitlhelela maikaelelo ao. Re tisitse mokatiso go tswa ko Serbia because ga go dirwa evaluation le the technical team le the coaching department e ne supa mokatisi yo a selebo go se sirileng yo le go ka kgona the project re batlang go e kickstarter now ya re kgona go bona gore mokatisi yo mosepelo wa gago nantsa o tsamaya re o lebile ke mokatisi e leng gore o kanyana le project re batlang go e dira re le Township Rollers e leng gore ke project e leng gore re signed in 3 years project e leng gore o na dumela gore team e tshwanetse gore e nne le banana o na supa gore o follow team ya rona thata. Setlhopha sa Township Rollers se solofetse go simolola paka e ntšha ya 2025-2026 ka go mekamekana sa Matebele FC kgwedi e tlang e le 16. Tshepo ke Himile, PTV Sport, Gaborone. Fa re tswelela mookamedi wa lekgotla la Botswana Football Association Mfolo a re ba santse ba le mo letsomong la barotloetsi ba le ke National First Division morago ga gore leki eo e tlhoke barotloetsi mo pakeng e fetileng le bofelo leki eo e na le barotloetsi ke faele company ya Debswana e rotloeditseng sebaka sa dingwaga tse 3 a rutla dintlha ka Victoria Duncan. Mfolo o tlhalositse fa go tlhoka barotloetsi ga leki eo go dira gore go nne thata go e tsamaisa ka jalo makgotla a Botswana Football Association le Botswana Football League a thulantse ditlhogo go tsomana le barotloetsi pele leki simolola. Gompieno we've got teams tse le gore di promoted from Shakawe go na le teams tse pedi ko Kasane so what are the traveling and the cost will be very high more First Division South the furthest you can go for now will be a Kang. But in overall, we are incubating to try and make sure that we get a sponsorship for them. Mo nakong eno leki ya National First Division e tshwanetse go boe tsamaisiwa ke lekgotla la Botswana Football League mme ntateng ya go boe tshwaragana le namane e tona ya go nonotsha leki e kgolwane e ka fa tlase ga lekgotla la Botswana Football Association go fitlha lenaneo la go fetola seo le diragadiwa. So ra go dira transitional phase e ka number 3 to 4 years re ntse re bona gore ra totobisa go itlhela be ba Botswana Football League ba etsaya ke sa re ke ngwa ditshutse le gore di tla nna teng mo General Assembly ya Botswana Football League le gore e tla be le ko Phalabe this coming Saturday me from the motion o ga ro tla hetela ko assembly ya tona ya Botswana Football Association. Leki ya National First Division e kgaogantsweng gabedi ka ya borwa le ya Bokoni e solofetse go simolola beke ya boraro ya kgwedi ya Phatwe. Victoria Duncan, BTV Sport, Gaborone.
fa jaanong re di garela lekgotla la Botswana Chess Federation le tla tshegetsa kgaisano ya Botswana Junior Chess Championship ya malatsi mabedi ka mafelo a beke kwa University ya Botswana. Kgaisano eo e tla dirisiwa gape e le sebaka sa go tlhopha batshameki ba ba tla emela lefatshe leno kwa kgaisanong ya Africa Junior Chess Championship kwa Cape Verde ka kgwedi ya Lwetse monongwaga. Tshegofatso Malepa go tshwaretse dintlha. Kgaisano e solofetse go tsenelelwa ke batshameki ba tlhotlhwa ba chess go tswa mono gae mme gareng ga bone go solofetse women candidate Master Natalia Banda. Re le batshameki ya ba e leng gore ba tlhwatlhe ba tshameka bo re Thitompene ba e leng gore tla ba tshameka mo tournamenteng eo le mosimanyana wa mmotlana le gore nna ntse a hetsa go dira bontle ko Africa Schools le go nna dira bontle ko Africa Borwa mo Kentene heta re tshwela gore ke ena vanya ka ba yona ha open section ya ke bua ka batshameki ba e leng gore ke ba tlhwatlhwa. It's going to be a very competitive event le ka ha go mme national champion ya rona bo mme tla ba tshameka go teng la ona mo Shoboro te go na le bo Natalie Banda te ba tshameka maitsho le tskola mogolo la ona moshoboro gore ke ena rona moshoboro le ntla ba tshameka go ikgasanetse ka weekend mo bogompienong hara is not invitational, it's just open for motsana mongwe le mongwe a ka tlang go tshameka e leng gore is under 21 or she's under 21 gore ka tla go tshameka mo weekending ena ba a ikgapela monyetla wa go ka tshameka ko Africa Junior e leng gore tebele ko Cape Verde. Batshameki ba babedi ba ba gaisitseng ba tla tlhophiwa go tswa mo letlhakoreng le le bulegetseng botlhe kana open category le la basetsana. Ka open number 1 o ikgapela madi a kana ka 1000, number 2 750, number 3 500 ebe ka ha letlhakoreng la basetsana number 1 ikgapela madi a kana ka 700 pula, number 2 ga ikgapela madi a kana ka 400, then 300 pula for number 3 limela lisaro. Go solofetse batshameki ba feta 30 go tsaya karolo mo kgaisanong e go rulaganyeditsweng go simolola ka Matlatso mme wela ka Sontaga. Tshegofatso Malepa, PTV Sport. Ele Tshegofatso Malepa a wetsa re kgantsa motshameko wa tsana go eno boetso a re bora kopana kgantse jana ka nako ya bofera bongwe ja ke tla ke boa ke go dineela gape ka puo ya Seesimane ka sone sebaka jaanong a re boe re tlhodimele tseneng di digwaga kwa pele. Bana le sabe ba rotloediwa go tsaya karolo e bona mo go tlhomamiseng gore lenaneo la go fetola itsholelo la Economic Transformation Program le tswa maduo. Mapodisi a tlogetseng tiro ka bogodi ba kgwetlhwa go nna le seabe mo go thuseng go lwantsha borukudi. Fa mo go tsa metshameko lekgotla la Botswana Football Association le le mo letsomo la go batla ba rotloetsi ba le ke National First Division. Waitso tsana ko ya bosupa di ba khutlo teng fa ra tswelela le dipuisanyo tsa rona morago ga ba tepolwapi. Betsu madume amogela seemo sa lapile sediwa ke Samuel Ramotondo sontse so lapisana kwa gompieno se supa go apogile lefatshe leno ka bophara le go mola ka moso go tapoga mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno mo moso gone go ta ikutsa go letsi dithata ka selekeng sa lefela mo Gaborone le ko Lepepe bongwe ko Old Fan Street le Francistown ha mafelo a mangwe ka bontsi a lefatshe leno one go ta ikutsa go letsi didi ka selekeng se stabo magareng ga bobedi go yeng go go bosupa mo tshokologong go ta tswela go letsididi ko borwa ba batla ba khatleng le kweneng ka seleng sa 20 le bongwe ha mafelo mo ka bontsi a lefatshe leno one go ta ikutsa go le mololo go 22 go enko go 25 mme ko tshebe gone go ta ikutsa go le bothito ja seleng sa 26 kopana Matenga le 27 ko Kasane. Ha re lebella ka tsatsi la tshipi gone marata a thiba ko borwa ja kgalagare le bokone bothaba ha dikgaolo tsa borwa ba batla ba khatleng le kweneng gone go ta bona